Konačan odgovor islamske zajednice kako raditi s mladima. Uvezivanje džemata, povezivanje mladih, pokretanje brojnih akcija i koordinacija svih aktivnosti. 500 mladića i djevojaka, predstavnika 250 džemata. Brojne društvene aktivnosti i djelovanja. U emisiji Mreža mladih. Cijenjeni slušatelji i dragi prijatelji Radija Bir, dragi naši postači, eselamu alejkum i dobrodošlica u novo izdanje emisije Mreža mladih, koje su sa posebnom pažnjom pripremili članovi Mreže mladih Islamske zajednice Bošnjaka Norveške, Faris Suljić, Emir Lokvančić, Sara Mukić. Članovi Mreže mladih Islamske zajednice Bošnjaka Švedske, Elvedin Hadžić, Tarik Alispahić, Fatima Ličina, Amina Ramović. Članovi Mreže mladih Islamske zajednice Bošnjaka Finske, Ajdina Zec, Ermin Zec, Ševala Alić, Elmedin Alić. I članovi Mreže mladih Islamske zajednice Bošnjaka Danske, Almedin Efendija Ibišević, Mirza Gunić, Midheta Pitarević, Alem Zukić i Usmira Zukić. U narednim minutama govore nam o islamskoj zajednici Bošnjaka u njihovoj zemlji, aktivnostima njihove Mreže mladih, izazovima sa kojima se ta omladina susreće, a na samome kraju naše emisije članovi Mreže mladih Islamske zajednice Bošnjaka Norveške, Švedske, Finske i Danske uputili su prigodnu ramazansku poruku. Želimo vam dobar prijem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما
صدق الله العظيم. Ovaj ajet nam je proučio Mirza Gunić iz Mreže mladih Danske. Esselamu alaikum, dragi slušalci Radija Bir, i dobrodošli u drugu po redu emisiju koju organizuju Mreža mladih islamskih zajednica iz naše dijaspore. Na samom početku želimo svim onima koji slušaju ovaj program Mubarek mjesec Ramazan. Uz dovu Allahu dželešanuhu da Bajram dočekamo u imanu, veselju i zajedništvu sa najbližima. Današnji program su nam pripremili omladina iz Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske, Republike Finske i Kraljevine Danske. Na početku emisije će nam se obratiti predstavnici spomenutih skandinavskih zemalja i ukratko predstaviti situaciju u svojim državama. U prvom segmentu emisije čućemo malo o aktivnostima džemata i generalno islamskoj zajednici na tim prostorima. Za Norvešku govorit će nam Sulić Faris ispred Mreže mladih Norveške, za Švedsku javlja nam se predstavnik tamošnje omladine Hadžić Elvedin, zatim Ermin Zec ispred omladine iz Finske i na kraju Almedin Ibišević ispred Mreže mladih Danske. Prije nego što čujemo izlaganje naših koordinatora iz Skandinavije, važno je napomenuti da će se današnja emisija fokusirati isključivo na Mrežu mladih dijaspore. Inače, Mreža mladih je dio islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a taj koncept se polako proširio i na islamske zajednice Bošnjaka u dijaspori. Cilj Mreža mladih kako u domovini tako i u dijaspori je uvezivanje džemata i povezivanje omladine, kao i pokretanje i koordinacija aktivnosti za mlade. Platforma Mreže mladih omogućava češća druženja i brojne aktivnosti i kao takva od velike je važnosti za omladinu, pred kojom stoje mnogobrojni izazovi današnjice u našoj domovini i dijaspori. Prvi na redu u svom izlaganju je Sulić Faris iz Kraljevine Norveške. I kao što je najavljeno, razgovarat ćemo o situaciji u spomenutim zemljama, a u ovom slučaju Norveškoj. Farise, možete li nam reći par stvari o sebi, a onda osnovne informacije o islamskoj zajednici Bošnjaka u Norveškoj i njenim džematima? Esselamu alaikum svim slušalcima Radija Bir, moje ime je Faris Suljić, dolazim iz Mostara, a trenutno živim u jednom malom mjestu u blizini grada Dramena u Norveškoj. Pripadam džematu Dramen, pohađam gimnaziju i jedan sam od predstavnika Mreže mladih Norveške. Što se tiče islamske zajednice u Norveškoj, ona broji oko 9.500 članova i 14 džemata, a broj omladine nije precizan, ali definitivno je to više stotina aktivnih omladinaca i omladinki kada se sve aktivnosti kroz godinu uračunaju. Iz Norveške idemo u susjednu joj Kraljevinu Švedsku. Sljedeće izlaganje donosi nam Hadžić Elvedin iz Švedske. Elvedine, izvoli. Assalamu alaikum svim slušalcima Radija Bir, ja sam Elvedin Hadžić i dolazim iz Kozarca, a živim sa porodicom u švedskom gradu u Göteborgu. Svoje raspuste sam provodio u Sarajevu i obilazeći druge gradove, tako da znam i dobro poznajem Bosnu i Hercegovinu. Član sam islamske zajednice Bošnjaka u Göteborgu. Trenutno sam jedan od predstavnika Mreže mladih Švedske, to jeste BMUF kao skraćenica. Naša islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj broji oko 14.000 članova sa 26 džemata i broj članova BMUF-a iznosi oko 3.000, ali oni koji su aktivni u organizaciji, planiranju, susretima, konferencijama je oko 200 omladinaca. Hvala Elvedine, a sada je na redu Ermin Zec iz Republike Finske. Assalamu alaikum svim slušalcima Radija Bir. Moje ime je Ermin Zec, rođen sam 93. prozoru, ali odrastao u Helsinki u Finskoj gdje sam završio fakultet političkih nauka. Islamska zajednica Bošnjaka u Finskoj je registrovana 1995. godine. U Helsinki broji 4 džemata i oko 3.500 članova u gradovima Helsinki, Turku, Tampere i Närpes. Broj aktivnih omladinaca u Mreža mladih je oko 15 u gradu Helsinkiju. Nakon Ermina i posljednji u ovome segmentu je Almedin Efendija Ibišević iz Danske. Izvoli. Assalamu alaikum, moje ime je Almedin Efendija Ibišević, rođen u Srebrenici, trenutno nastanjen u danskom gradu Odensu gdje obavljam dužnost imama, hatiba i muallima najvećeg danskog džemata Odense, koji je ujedno i sjedište islamske zajednice Bošnjaka u Danskoj, kao krovne institucije Bošnjaka u ovoj zemlji.
Ovaj džemat broji preko 1000 članova, dok Islamska zajednica Bošnjaka Danske broji oko 10.000 članova raspoređenih u 15 džemata. Imali smo priliku čuti najbitnije stvari o svakom koordinatoru i zajednicama o njihovim zemljama. U nastavku čućemo nešto više o aktivnostima u dijaspori, kao i nekim posebnostima zemalja u kojima boravi naša dijaspora. O tome kako je živjeti daleko od matice i koje su to iskušenja na koje nailazi naša omladina van Bosne i Hercegovine. Pa da počnemo sa našom prvom temom, to jeste kako su nastale mreže mladih u skandinavskim zemljama i o aktivnostima u dijaspori. Prvu riječ prepuštam Suljić Farisu iz Norveške, poslije njega riječ će dobiti Hadžić Elvedin iz Švedske, zatim Ermin Zec iz Finske i na kraju Almedin Ibišević iz Danske. Dakle, razgovaramo o tome kako je nastala mreža mladih u zemljama Skandinavije i kakve su to aktivnosti koje sprovode Islamska zajednica i mreža mladih na tim područjima. Pa ovako, mreža mladih Norveške je nedavno nastala, tek u martu ove godine, 7. marta tačnije. Na taj datum i dan poslije održao se dvodnevni seminar na kojem smo, hajde da kažemo, udarili temelje mreže mladih ovdje u Norveškoj i tada se omladina prvi put ozbiljnije susrela sa tim konceptom mreže mladih. Trenutno se radi na tome da se ta omladina aktivira na neki način i da vremenom stekne navike samoinicijativnosti. Ono što je bitno spomenuti je da je Islamska zajednica u Norveškoj i prije nastanka mreže mladih pružala brojne aktivnosti za mlade i sve te aktivnosti su imale su za cilj iste stvari kao što ima današnja mreža mladih, gotovo iste stvari, a to su povezivanje naše omladine, uvezivanje džemata, učenje o vjeri i pričanje bosanskog jezika. Ako Bog da, nadamo se da će se i kvalitet i kvantitet tih stvari samo poboljšati mrežom mladih. Najznačajnije aktivnosti su kurs islama koji se održava jednom godišnje, gdje se omladina okupi iz svih krajeva inače jako geografski duge države i prolazi kroz taj kurs gdje imaju razne predavače, teme i radionice. Onda susreti Bošnjaka koji je u biti turnir u fudbalu za omladinu, ali i za starije i tu se također skupe Bošnjaci iz čitave države. Onda brojna neka mala druženja, iftari, predavanja, izleti koje organizuju džemati jedni sa drugima ili džemati samo na svom terenu. Na kraju, kao kruna svih tih dešavanja, svake godine na proljetni raspust održava se jednosedmična ekskurzija u našu Bosnu i Hercegovinu. Ova godina je naravno iznimka radi pandemije. Tu se omladina upozna sa kulturološkim i prirodnim i historijskim ljepotama naše domovine i vide stvari koje možda ne bi vidjeli kada odu sa svojim familijama na odmor u Bosnu. Srebrenica je već stalna destinacija, a stalna praksa je da omladina ostavi mali doprinos u povratničke džemate. Pa sa ratom kad su naši ljudi izbjegli i došli između ostalo u Švedsku, počelo je osnivanje džemata i usporedo s time se počinala omladina organizovati. 1997. godine su zajedno imami i omladina osnovali omladinsku organizaciju MOS, Muslimanski omladinski savez, a kasnije naziv BEMUF, što je i oficijalni naziv naše organizacije. Od tad pa sve do danas su nekoliko generacija prošli aktivnost BEMUF-a, tako i da se dešava da roditelji koji su u svojoj mladosti sudjelovali na aktivnostima šalju danas i svoju omladinu. Sa našom organizacijom je puno i brakova sklopljeno, negdje oko 200 kroz ove godine. Naša organizacija ima dva nivoa, a to je državni i lokalni nivo. Na lokalnom nivou, to jeste u džematima, imamo sve moguće aktivnosti od druženja, predavanja, sportskih aktivnosti do kurseva i radionica. Dok na državnom nivou imamo susrete, konferencije, iftare, turnire. Posebno ove aktivnosti na državnom nivou koji se organizuju su posebno značajne jer se naša omladina kako iz svih dijelova Švedske, tako i iz svih dijelova Bosne i Hercegovine sastaje na jednom mjestu i na taj način upoznavaju i ostvaruju prijateljstvo. Ono što je po meni najbitnije je da omladina ima i nađe društvo koje je vjerski, koje priča bosanski kako bi se sačuvao identitet u dalekoj tuđini. Imamo mnoge humanitarne projekte svake godine na kojima smo sakupljali sredstva za potrebne u našoj domovini, ali i za gradnju bunareva i škola u Africi. S tim humanitarnim radom želimo da naša mladina razmišlja o
drugim i drugačijim, da zna da nije sve materijalno bitno i da je misli o našem narodu u Bosni i Hercegovini i u drugim muslimanskim zemljama. Mreža mladih Finske je pokrenuta 2019. godine, dakle u prošloj godini, i do sad smo imali već mnogo uspješnih projekata. Na primjer, obilježavali smo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, imali smo omladinski iftar za vrijeme Ramazana. Ono što je važno napomenuti jeste činjenica da prije mreže mladih na području grada Helsinkija, ali i šire u Finskoj, je bilo jako malo ili nikako ovakve aktivnosti za omladinu. Dakle, uspjeli smo u tome da na neki način sa mrtve tačke pokrenemo tu priču i tu saradnju mladih. Sama činjenica da smo mi kao registrovano udruženje, znači pravni subjekat, imamo mogućnost da sarađujemo sa gradskim vlastima ovdje u Helsinkiju i to nam je omogućilo financijsku podršku, što znači da ćemo vjerojatno imati daleko više aktivnosti u budućnosti ovdje u Helsinkiju, ali sigurno i dalje na prostoru cijele Finske. Jednostavno nam je cilj da na neki način se upoznamo, družimo se, da u tom druženju na neki način pokušavamo sačuvati svoju kulturu, svoj jezik, svoju vjeru i jednostavno taj neki identitet ovdje daleko od domovine. Mreža mladih Danske je jedna od najmlađih članica velike mreže mladih dijaspore. Prije svega da izrazimo naše zadovoljstvo na ovakvom projektu, jer uistinu oni koji žive i radi u dijaspori i oni koji svoju djecu odgajaju van naše domovine znaju kakav je i koliki značaj uvezivanja naših mladih, naše djece u svakoj zemlji, a i u cijeloj dijaspori na ovakav način konačno. Kao što sam rekao, mreža mladih Danske je jedna od najmlađih i zadnjih pridruženih članica toj velikoj mreži naše omladine na svim meridijanima svijeta, naravno, što ne znači da se omladina u Danskoj nije organizirala i prije toga i da nisu imali određene aktivnosti, s tim da u većini slučajeva su radili samostalno bez nekih ozbiljnih uvezivanja i koordinacije. Mreža mladih Danske se ponosi svojim nastojanjima da omladinu uveže i koordinirajući aktivnosti radi na širenju pozitivnih i univerzalnih vrijednosti te aktivnog razgovora na nalaženju problema i iznalaženju rješenja za iste. Također, mreža mladih organizuje zajedničke iftare svake godine za omladinu, društvene aktivnosti i edukativna druženja sa našim gostima iz Bosne i Hercegovine, te se trudimo da težište ne bude na jednom ili dva grada, nego da sve aktivnosti prenesemo na sve ostale dijelove Danske. Bilo je zanimljivo čuti o tome kako su nastale mreže mladih naše dijaspore, te koje se sve aktivnosti odvijaju na njihovom terenu. Sada je vrijeme da pređemo na temu iskušenja sa kojima se svakodnevno susreće naš narod i naša omladina u dijaspori. Neke specifičnosti o društvima u kojima se one nalaze i moguće prepreke koje proizilaze iz tih okolina. Idemo istim redoslijedom. Norveška, Švedska, zatim Finska i na kraju Danska. Glavni problem sa kojim se susreće omladina u Norveškoj je uglavnom asimilacija u norveško društvo. Djeca od malih nogu su dio društva koji ne govori jezikom koji govore njihovi roditelji, pa tako da vremenom omladina obično preferira norveški jezik. Jedan od ciljeva islamske zajednice i brojnih bosanskih udruženja u Norveškoj je u stvari očuvanje bosanskog jezika i bosanske tradicije i to je jedan od problema sa kojima se susrećemo. Dodatni problem u Norveškoj je reljef, jer vi imate slučaj da u Norveškoj jedan džemat kao što je džemat Drammen recimo, koji pokriva više gradova ili jedan dio države, što znači da za svaku aktivnost treba uskladiti kada je najviše omladine slobodno, zavisno od aktivnosti treba obezbijediti transport i tako. Ovo znači da će druženja biti rijeđa, da omladina nema redovan kontakt, manje se koristi slučaj bosanski i manje druženja u islamskom ambijentu. To je druga stvar. Onda imate i problem toga što su muslimani relativna manjina u norveškom društvu, samim tim Bošnjaci, i omladina može da bude neugodno dočekana nekim pitanjima na koje nema odgovore. Specifično norveški problemi su uglavnom povezani sa tim reljefom i uglavnom je posljedica asimilacija naše omladine u norveško društvo, tako da omladina ima dileme oko svojeg identiteta i pripadnosti, a to jesu najbitnija životna pitanja. Mislim da je glavni problem znanje bosanskog jezika
djeca u porodicama kao i u svakodnevnim aktivnostima, bez obzira ko su samo Bošnjaci u društvu, preferiraju većinom švedski jezik jer misle da je lakši, a roditelji u većini slučajeva nemaju vremena da kontroliraju djecu ili jednostavno neće. U Švedskoj imamo nastave na bosanskom od 1. razreda osnovne škole pa sve do 3. razreda srednje škole. Ali to nije dovoljno, tako da BMF zajedno sa islamskom zajednicom Bošnjaka u Švedskoj i sa još nekoliko bosansko-hercegovačkih organizacija sprovodi razne projekte sa ciljem očuvanjem bosanskog jezika. Još jedan problem što ja mislim je da se puno omladine susreće sa time je pitanje identiteta, to jest šta si, da li si Šveda, da li si Bošnjak, što je mislim normalno u svim zapadnim državama. To se možda razmišlja kako, gdje. Glavni problem čime se susreće prvo Bošnjaci, ali i bošnjačka omladina u Finskoj jeste definitivno taj mali broj ljudi ovdje u ovoj zemlji, što automatski znači da pored nedostatka ljudskih resursa, tu je i nedostatka materijalnih resursa, jednostavno nemate dovoljno mogućnosti da nešto veliko, nešto puno organizujete. Ali pored tih problema ima, na primjer, Finska kao država, kao zemlja, kao društvo je dosta homogeno, što znači da ako hoćete da se dobro integrišete u Finsku, što bi trebao biti kao cilj, to znači da je vrlo teško, skoro pa i nemoguće da živite sa islamskim principima i to stvara neke dileme kod omladine oko asimilacije, integracije, kako jednostavno biti uspješan u Finskoj, ali istovremeno da ne zaboraviš svoje porijeklo i svoje običaje. Pa problemi mladih u Danskoj manje i više imaju istu prirodu, iste korijene, rekao bih, kao i problemi mladih u drugim zemljama dijaspore. Prije svega grčevita borba za očuvanje svog jezika, svoje vjere, identiteta i kulture na ovim prostorima, bez potpune asimilacije u dansko društvo. Također, najveći problem omladine je do sada predstavljao nedostatak uvezanosti, koordinacije i komunikacije među nama, što će, ako Bog da, nadam se, mreža mladih u narednom periodu promijeniti, jer upravo taj problem je sprečavao mlade da aktivno učestvuju u vjerskom društvenom životu te otvoreno razgovaraju o stvarima s kojima se susreću, a koji su im prepreka u afirmaciji svog identiteta, ali individualnog napretka u danskom društvu. Evo, nakon što smo čuli na koja sve iskušenje nailazi naša omladina u zemljama Skandinavije, vrijeme je da se osvrnemo na naše posljednje pitanje u ovom informativnom segmentu emisije. A to pitanje je: kakav je to Ramazan u Norveškoj, Švedskoj, Finskoj ili Danskoj? I uz to, kako se svakodnevno živi islam u Ramazanu i izvan njega u spomenutim zemljama? Malo prije sam spominjao kako je reljef jedan od prepreka za nas ovdje u Norveškoj i to je definitivno istina, ali također je istina da oni kojima je podaran iman u srcu mogu itekako živjeti islam i u Norveškoj i bilo gdje drugo, naravno sa posebnim nekim poteškoćama i preprekama, zavisno gdje su. Ramazan u Norveškoj je neopisivo lijepo iskustvo i pored toga što džamije nisu na svakom koraku i toga što ima recimo neznatan broj različitih vaktija, jer je Norveška na interesantnom mjestu na planeti i može se desiti da se posti dug broj sati, tako da ljudi prate razne vaktije. Jer recimo u ljetnim danima nema jacije, čini mi se, u čitavoj zemlji, znači nema mrklog mraka. Na nekim mjestima jedan dan ili jedna noć traju nekoliko mjeseci, pa neki ljudi računaju vaktiju da skrate vrijeme posta. Unatoč tome, Ramazan je itekako mogući i stvaran ovdje kao i bilo gdje drugo u svijetu. Poseban čar imaju i ti iftari, ramazanska druženja, teravije, mevludi i predavanja koji će nažalost biti manje ove godine zbog pandemije. Interesantno je i kada vas nekada neki nemuslimani koji su ovdje većina pitaju stvari u smislu:
pa zašto vi toliko postite, zar se ne mučite? Ovakva pitanja nekada budu malo i naporna, ali nas ovdje stavljaju u zanimljivu poziciju kao manjina koja se drži nečega iz vjere u Allaha, a okruženje nas možda znatno i ne afirmiše. Sve spomenuto čini Ramazan u Norveškoj kao jedno unikatno iskustvo sa svojim čarima, ali i iskušenjima. Ramazan u Švedskoj nije tako poseban kao u Bosni, ali ima i on svoje posebnost kod nas, tako što se organizuju stalno iftari samo mladinaca, džematski iftari, iftar sa drugim gradovima, kako omladinski, tako i džematski. U toku Ramazana imamo u džamijama mukabele, teravije, sehure, čitave familije dođu vikendom, posebno prelijepo je. Džamija nam dođe kao jedna mini Bosna ili kao jedan mini gradić. To je nešto prelijepo. Dok omladina stvarno se trudi da pravi što bolje i sadržajnije iftare, tad se pozove svi članovi naše mladinske organizacije i odazovu se puno mladinaca. Uz iftare budu i aktivnosti kao što su kvizovi, učenje ilahija i ostali zabavni igara. Sad je ova pandemija, sve to stavlja sa strane, ali ima tu i puno dobra. Sad se iftari dočekuju kod kuća sa familijom, više se posvećuje pažnja porodici, više je te porodične ljepote. Ono vrijeme što se propustilo prošle godina sastajanja sa porodicom i iftarenje sad se donaknađuje. Ramazan je u Finskoj jedno kolektivno iskustvo gdje imamo priliku da za taj mjesec dana susrećemo se u džematima uz teravije, zajedničke iftare i tako dalje. Nešto što je specifično za Finsku toku Ramazana jeste da ovdje posebno ljeti dan veoma dugo traje, što znači da nekim prethodnim mjesecima smo znali postiti, odnosno iftarice tek oko 11 sati, što stvara svoje probleme, ali uz Allahovu pomoć sve se to savlada. Trenutno, nažalost, neće biti zajednički iftara i teravija u džematu zbog pandemije, ali nadamo se da će se svijet vratiti u normalu već iduće godine i da opet možemo zajedno osjetiti taj jedinstvenu atmosferu u toku Ramazana. Ramazan u dijaspori je uistinu jedinstven osjećaj i tome mogu posvjedočiti svi oni koji su njegove čari iskusili. Ramazan sam po sebi za svakog muslimana je kruna svih osjećaja i duševnog mira koje može imati. Taj osjećaj u ovoj zemlji u kojoj se ezan ne čuje, u kojem nema topa da označi početak iftara, u kojem nema redova za somune i tako dalje, je uistinu unikatan i jedinstven. I upravo zbog toga muslimani u Danskoj su morali razviti jedinstvene osjećaje u sebi i svojim domovima kako bi kompenzirali sve ono što im je domovina pružala u ovom mjesecu. Ovdje se svaka prilika koristi da ljudi zajedno iftari, da što veći broj ljudi zajedno iftari, da se u džamijama okupi što veći broj ljudi. I zaista džamije u Ramazanu u Danskoj su uistinu nešto posebno i unikatan je osjećaj vidjeti 50 učača mukabeli u džamiji ili nekoliko stotina ljudi na noćnom namazu u ovom mjesecu, uprkos kasnim teravijama, ranim sehurima, obavezama i poslovima koje imaju i tako dalje. I zaista Ramazan u Danskoj je protkan inatom i merhametom bosanskim. Uz Allahovu dozvolu došli smo i na sami kraj javljanja iz mreže Mladih Skandinavije. Mi se iskreno nadamo da je ova emisija bila od koristi do sada i da ste saznali nešto više o životu naše omladine u dijaspori i onome što oni rade, kao i njihovom okruženju. Prije nego što zaključimo ovaj program i poslije zahvale Allahu Đelešanahu koji nam je omogućio sve, pa i ovu emisiju, posebno se zahvaljujemo i Radiju Bir kao i Islamskoj zajednici i njenom odjelu za dijasporu što su uvidjeli važnost omladine u domovini i dijaspori. Za kraj poslušat ćemo ilahiju Hej Mubarek Ramazan koju nam uči Mirza Gunić iz mreže Mladih Danske. A nakon toga idemo na zaključak i odjavni pozdrav. Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdražen,
dragan, ko ružičnjak nasmijan, Allah, hej Mubarek Ramazan. Među 12 mjeseci kao sunce sijaš ti, Kur'an u tebi slazi, Allah, hej Mubarek Ramazan. Prva trećina rahmet, a druga je magfiret, treća vatri selamet, Allah, hej Mubarek Ramazan. Kur'an uče hafizi, vazkazuju vaizi, to su tvoji bulbuli, Allah, hej Mubarek Ramazan. Hvala Mirzi Guniću, koji je proučio dio ajeta na početku emisije i koji je upravo proučio ilahiju. Dragi slušalci, ostalo je još samo da ukratko sumiramo sve ono što se moglo naučiti iz današnje emisije i onda da tu istu emisiju odjavimo. Neke poruke koje smo željeli da prenesemo su da gdje god da se čovjek nalazi, prati ga Allahova odredba, lijepi trenuci, ali i iskušenja. Svjesni smo da se većina slušaoca nalazi u našoj dragoj domovini, koju ovom prilikom selamimo. Imali smo želju da predstavimo ne to kako je nama teško u dijaspori, nego to kako ima mnoštvo stvari na kojima čovjek treba da bude zahvalan ako živi u Bosni i Hercegovini. Blizina džamije, blizina rodbine, ezan, bosanski jezik, naša tradicionalna kuhinja, kandilji pred iftar i top ili izuzetno važniji osjećaj pripadnosti nisu stvari na koje se nalazi na putu negdje tamo. To je naša domovina i nju treba da njegujemo, bili u njoj ili van nje. Hvala Allahu na još jednom Ramazanu koji dočekasmo u miru i da, dragi Allah, podari cijelom svijetu i svim muslimanima slobodu i radost u ovom Ramazanu i nakon njega. Hvala vam još jednom što ste prosaburali kroz našu emisiju, a sada ćemo emisiju odjaviti pozdravima iz Skandinavije. Moje ime je Aidina Zec iz Mreže mladih Finske i želim vam Ramazan Šerif Mubarek Olsun. Ramazan Mubarek svim slušalcima našeg programa. Sara Mukić, Haugesund, Mreža mladih Norveška. Hvala svima koji su poslušali našu emisiju. Ja sam Tarik Alspajić iz Göteborga, Mreža mladih Švedska. Hvala svima koji su poslušali našu emisiju. Ja sam Amina Ramović, Mreža mladih Švedska. Hvala svima koji su poslušali našu emisiju. Ja sam Fatima Lična iz Norrköpinga, Mreža mladih Švedska. Ramazan Mubarek slušalcima Radija Bir. Ja sam Ševala Alić, Mreža mladih Finska. Assalamu alaikum, ja sam Mitheta Pitarević i rodom sam iz Srebrenice. Javljam vam se iz Danske ispred omladine džemata Sabur Anders. Ovom prilikom želim posalamiti sve slušatelje Radio Bira. Nadam se da ste svi dobro u ovim ramazanskim danima i da provodite dane bar u krugu svoje porodice. Assalamu alaikum i Ramazan Šerif Mubarek Olsun. Ramazan Mubarek, hvala svima koji su poslušali našu emisiju. Ja sam Elmedin Alić, Mreža mladih Finska. Ja se zovem Alem Zukić. Ja se zovem Jusmira Zukić. Mi živimo u Danskoj, u gradu Odense i želimo svim slušalcima Radio Bir da čestitamo Ramazan Šerif Mubarek Olsun. Ramazan Mubarek svim slušalcima Radija Bir i hvala vam što ste poslušali našu emisiju. Ja sam Emir Lokvančić iz Bergena, Mreža mladih Norveški.
U ovosedmičnom izdanju emisije Mreža mladih učestvovali su članovi Mreže mladih Islamske zajednice Bošnjaka Norveške, Faris Suljić, Emir Lokvančić, Sara Mukić, članovi Mreže mladih Islamske zajednice Bošnjaka Švedske, Elvedin Hadžić, Tarik Alispahić, Fatima Ličina, Amina Ramović, članovi Mreže mladih Islamske zajednice Bošnjaka Finske, Ajdina Zec, Ermin Zec, Ševala Alić, Elmedin Alić i članovi Mreže mladih Islamske zajednice Bošnjaka Danske, Almedin Efendije Ibišević, Mirza Gunić, Midheta Pitarević, Alem Zukić i Usmira Zukić. Zahvaljujemo se vrijednoj omladini koja je u proteklom periodu sa posebnom pažnjom pripremala ovo sedmično izdanje emisije Mreža mladih. A vama, cijenjeni slušatelji, hvala na vašoj pažnji. Konačan odgovor Islamske zajednice kako raditi s mladima. Uvezivanje džemata, povezivanje mladih, pokretanje brojnih akcija i koordinacija svih aktivnosti. 500 mladića i djevojaka, predstavnika 250 džemata. Brojne društvene aktivnosti i djelovanja. U emisiji Mreža mladih.